Azerbaycan'da ministrin orunmasarı, İtalya'nın orunmasarı, bu Ruslan Mirza Vladimir Vladimirovич'in yardımcısı. Assalomu alaykum. O'zbekistonda. Ege Excellency, I am from Apopka. Your Excellency. Welcome. Саламатсыздар, хош келдиңиздер. Баткендин продукциясы экен да. Саламатсыздар, хош келдиңиздер. Province, you can see the special herbs, medical herbs and dried fruit. Баары чөптөр. This is medical, yes. Yeah, that's I love it. For good for Ben throat. жақсы көрөм, мен мал болгондо ушундай чөптүн демдеп туруп ичем. Алманын кабы. Алмага, курмага. This is dried apple. This is some other fruit. Баткен күрүчү. This is the rice from Batken province. Турпак да чөп. Sizde de Турпак деген аябай. this is a very good quality. It's called Үчтүн керегине скраб косметика. and also we do the cosmetical preparations made of It's rice. Japonica or Indica? Indica? Indica rice. Indica diyelim. No? It's a local. It's a local. No, I know. But there are two species. Ben ekile türün bilem de. Indica degende başkasını. Бул круглозерный, да? So this is the round Üç form türü var, of the premium. range, and this is premium class range. Для плова, для плова. Rice. Длиннозерный бул дагы. So you can see the Тез different ашка анан гарнирлерге болот. Сүттүн калкчасы тазаланган эмес дагы бүт пайдалуу витаминдерди сактайт. That's why I asked. Ар жакта дагы. Для плова. Длиннозерный, да? Үчөө ошондо. Длиннозерный. Үч түрү бар. Үчөөнү алам эске берем мен. Барып үйдөн тамак жасап. So please, this is the gift to you. Thank you. You know what? Actually, I'm from Hunan, China. We produce the. Kıtay'ın provinsiyasında biz de kuruş çıkargan provinsiyada besektir de dostum. Thank you. So you know good the quality of the rice. So Yes, you that's can why I asked her. test it and keep it. You know Xinjiang, huh? Xinjiang rice is introduced by Hunan people. Şincan diyen kuruçtu. This is we also send our Жалалабадтын продукциясы. Жакшы, жакшы турасыздарбы? This is the dried products of jams and there are nuts. Also very unique because of the natural forest that this is from Jalabad province in the southern part of Kyrgyzstan. Koydun cününün çisti yemeden This is жасалат. wool Экологический таза. from sheep and this is Жайдын very, күнү салкын, кыштын күнү жылуу. it's warm in Oh yeah. winter For the winter and, time. and in summer it is very cooling, chilling you. It feels you very nice. It looks very nice. Thank you. Кейинен балдар берет бизге. Келиңиз. Another gift again to you. Thank you. Doşe, doşe, doşe. Aa, kim? Yeah. Yeah. 35 years old. For me, thank you so much. You speak Chinese? Hoş geldinizler. Барымдык кылгандар экен да. Дерден өзүңөрдөн чыгып атабы? Ооба, үстөн чыгат. Жок бар. Үйдө падат. Оно деген баткен. Кетиги сыпырга жеткенде дагы бар тапачка. So this is the high quality brand
honey. Bu akballardan var mı? Tamam, kança var. It's different in taste. It's not Akballar. The president is Akballar. At başı da cenab-ı Espartisi'nden çektiğini Yesterday we talked. Thank you. Thank you. Yesterday we discussed about the honey. This one is the best. You can taste some and put it in the soup cream and then taste it because it's traditional way of hosting guests. Very good. You taste it and this is traditional way of hosting guests. Kalas'ta tuğanlar. Мындай чет мамлекеттерге чыга элекпиз. Өзүбүздүн айылдын элдин өз огородунан таза азык жешине кам көрүп атабыз азыр. Жақсы. Жақсы, молодцы. İyilik olsun. Kalas brendi bilesizler. Kalas Kırgızstan boyunca fason şuncaktan özü. Biz Sunakay, международный сертификат aldık. El aralık sertifikatını aldık. FAO'nun yardımıyla ушуну азыр мындай кылып атабыз. Өлеле эмес, атайын FAO'nun yardımı verir. FAO'nun yardımı berip Yes, yes. Bular nemeye gider bizde dige? Türkiye'ye gider. Türkiye'ye gider. Makedoniya, Pakistan'a da gider. Pakistan, İran, Irak. Bizden Selpos kooperatifleri 10 mamleketke görür. Bizden kooperatifleri. Atak 25 mamleketke eksport bulup. You say we are working. Good cooperation. FAO'nun FAO'nun yardımı verir. One country, one commodity. Bir ayın bir produkte And then you can one blaster, one commodity. One Echkim sütünü öndürüp atабыз biz. Kaymağını öndürüp atабыз. Halkımızga koopsuzluğu. Yardım vereverseler bundan da жақсы kılacak onlar. So with the support they will be eating more. international reputation. Kırmızıda var, energetik, keremet şifa. Бұл болса алкоголь жоқ. Қозы, жүгері, тарылым, жүгері қарнағы емесін алып саштайды. Бұғыт қошқа көзінше алып саштайды. Башын айдағандар, намаз оқығандар да жегісе болады. Қаттамалар бар, бұл бардығы бар. Ne продукция var galiba? İçinde bal var. Aylardır çıkarıyorlar. Tatlı var da var. Qancha produksiya misoli jinda chiqarasiz? Серьезно, магазин Bir yil bo'ldi aka. так, день 200 литров своего молока перерабатываю. У меня свои коровы, свои коровы. 200 litr deb переработка shular produksiyani magazinga berasiz. На кечке. Пьяная коза, видите, винная корочка. А это мой авторский сыр. Я на международном конкурсе бронзу взяла. It's not yet international. El aralık nemede bronza utuaptır bu. During the competition, this cheese Özünün was nemesi. awarded the bronze Ceke medal. özünün. And this is your private recipe, the individual recipe. You can export to China, but now they want to import from our neighbors. Kyrgyzstan.
Килете. also bread. It's also horse meat. Hummus içpeyt lekteyt biyaktağlı Lesotho'da ayıp. You can try it because just for having the It's tasty. Tastes almost like sour milk. Quite nice, yeah. Very good. so they abdan жақсы соонукен дейт. Биякта дайым дамы соонукен бал кошулган дамы абдан жакты дейт. No, it's okay. Very good. Thank you. 2 years later to check. Биздин ушул кызматташтыкты жана достугубузду ушул бактар өскөндө биздин дагы мамилелерибиз жакшы болуп өнүгүп өсө берсин. Биз дагы Зеленый город деген долбоорлордун алкагында ООН ассамблеясында болгон бүт ушундай иш-чараларга бак отургузганга дайым келебиз. I know for sure under your leadership, the Kyrgyz will become the prosperity green land. Сиздин лидерлигиңиз алдында Кыргызстан жашыл өнүккөн өлкө болот деп ишенебиз. Thank you very much. So just regarding the president's agenda, 600,000 hectare rehabilitation, APOCO Korea will contribute to with Rabobank. 600,000. Yeah, that is Hectares. national target. $600,000. Hectares. Hectares. Rehabilitation. Реабилитацияга 600 гектар жерлерди биз дагы ушул Корея атынан колдоп APOCO and Rabobank with Rabobank. We will Rabobank менен кошо биз ушундай реабилитация кылганга восстановление жерлердин жакшыртууга биз ушундай салым кошобуз дейт. Кореянын жана Rabobanktын атынан. Рахмат. Силерге чоң рахмат. Ар бир отургузган бактарыбыз өсүп кетсин. Thank you very much. We hope each tree will be growing very fast. 2 жылдан кийин, Remember, 2 that's жылдан my кийин элебиз монча болот. Tra 2 anni sarà così alto. Tra 2 anni quando veniamo possiamo vedere che So sarà più next time alto. my colleague come, I will ask to check the FO tree next to President tree. Эмтиде келгенде фаун коллегаларымда айтам, президент отургузган бакты, фау отургузган бакты салыштырып, ортосуна дагы андан чоңураак өсөтүргөн. If your tree growing faster, I will ask her why. Сиздин багыңыз бийигирээк өсүп калса, мен анда фауга суроо берем. Эмнеге ушундай болот? Экөө бирдей эле өсөт. So I believe they will be growing at the same height and will become. Due sono crescono insieme. So in 1 year it grows like. It will grow if you give it a nice name. Жакшыраак ат берсеңиздер, ошондо жакшы өсөт дейт багыңыз. Бизде алардын ушундай традициясы бар. No, they need more nutrition. Фао деп And a ат name. берем. So the name of this tree will be FAO now. Yeah, So you FAO. give the name to your tree, please. Yeah, it's Kyrgyz. Kyrgyz. So this is Фао болсун да бул кыргыз бак болсун. Yes. Allora questo sarà il nome FAO, questo è Kirghizo. Posso dire 2 parole? Presidente Мырза, эки сөз сүйлөсөм болобу деп. Porto con piacere il saluto del governo italiano. Abbiamo partecipato con grande interesse e piacere a questo summit che si è svolto qui in Kirghizistan. Биздин Италиялык өлкөдөн сизге чоң салам айтабыз. Биз өзүбүз кубанычтуу менен сиздин ушу саммитте биз катышканыбызга кубанычтабыз. Так, внимание. Cheese.